Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba ko bana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kw'igenekerezo rya 25 munyonyo 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko birabera mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Turaza kureba ibijyanye n'imirwano ikomeye ikomeje kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, aho kuri ubu buri ruhande rukomeje kugenda rugerageza kuba rwakigarura ibindi bice. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bigaragara ko abaturage aribo bari kubigiramo ibyago bikomeye. Turaza kandi no kureba biri kugenda bikorwa muri Warikare aho FDC yatangiye kubaka ibijyanye n'iminara izafasha mu bijyanye na za radio zigomba gukwirakwiza ubutumwa busaba FDL kurambika intwaro hasi ikishyikiriza MONUSCO maze igasubizwa mu Rwanda. Turareba uko ibi bikorwa biri kugenda bikorwa. Turaza kandi no kubabwira ibihagaze ndetse no ko kuri ubu benshi bakomeje kugenda babona iki gikorwa. Hagati aho turaza kubabwira uburyo umushyi wa Buhimba wongeye gusubira mu maboko y'igisirikare cya leta ndetse n'abazarendo nyuma y'imirwano ikomeye yabaye yasize benshi mu baturage bongeye gusubira muri uyu mujyi nyuma y'uko bari barahunze ubwo wafatwaga nayo mu 23. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'urujya n'uruza ruri kugaragara muri Wariyo Yungu aho bigaragazwa ko kuri ubu bintu biri guhinduka bikajya mu bundi buryo. Turaza no kubabwira kandi biri kubera muri teritwari ya Rubero, Masisi, Mwenga ndetse tunareba biri kubera Uvira ahakomeje kugenda harundwa abasirikare benshi ndetse n'abazarendo biteguye gusubiza inyuma umutwe wa 23 mu gihe wahirahira ushaka kwigarurira uyu mujyi. Turaza no kureba uko ibi bihagaze. Agatoro turaza kubabwira ko Perezida Kisekedi Chilombo yamaze kugera i Rwanda muri Angola hagiye kubera inama ihuza umuryango w'ubumwe bwa Afurika ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Turebe rero igiye kugenda biba bijyanye rero no guharanira umutekano w'igihugu cye nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Turaza kandi kubabwira biri kugenda bivugwa bijyanye na Justin Bitakwira wamaze gushimagiza AFC anenga bikomeye abazarendo yari amaze igihe kinini ashima ibiro ndetse n'ibindi. Nibyo tugiye kugarukaho banywanyi ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dukurikiye bwa mbere tushyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Reka turamvure inkuru yacu mu buryo bwiramvuye. N'umujyi muto wa Buhimba uherereye muri groupement ya Wariyo Yungu mu gace gaherereye muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru hongeye gufatwa n'igisirikare cya leta ndetse n'abazarendo kuva ejo kuwa mbere ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 11 2025 nyuma y'umunsi umwe gusa wigaruriwe n'inyeshyamba za AFC. Aka gace kafashwe n'inyeshyamba za M23 ku cyumweru nimugoroba kuwa mbere. Bivugwa ko ingabo za leta zishyigikiwe n'inyeshyamba za wazarendo sagabye igitero cyo kwisubiza uyu mujyi uherereye ku mupaka uhuza intara uhuza teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Warikare. Amakuru ari guturuka mu nzego z'umutekano muri Warikare agera mu itangazamakuru avuga ko inyeshyamba za AFC zasubiye inyuma zerekeza Kasopo. Abaturage bahungiye mu bihuru batangira kumva rero ko umutekano ugaruka, batangira kugaruka mu ngo zabo nk'uko amakuru arabigaragaza. Kuri ubu biravugwa kandi biremezwa ko ingabo za FARDC n'iza Repubulika n'abazarendo bongeye kwigarura Buhimba. Nta makuru arambuye yatangazwa ku bijyanye n'imirwano cyangwa se ababa bayiguyemo, gusa biravugwa kandi biranemezwa ko hakomeje kugenda hagaragara ko isaha iyo ari yose imirwano ikomeye yakongera kugaruka muri uyu mujyi bitewe n'uko AFC itari kure kandi ifite na gahunda yo gukomeza no kugira ubugenzuzi bukomeye ku bice bitandukanye. Ibyo benshi bavuga ko isaha iyo ari yose bishobora kuza kuvamo imirwano ikomeye ishobora no gutuma hari abaturage basiga ubuzima nk'uko byagiye bigenda mu bindi bice. Dukomeje n'aya makuru, Justin Bitakwira usanzwe ari umudepite mu nteko nshingamategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko ibice bigenzurwa n'umutwe wa AFC birimo amahoro anenga bikomeye imitwe ikorana n'abazarendo bafatanya na FARDC mu mikoranire yo kurwanya uwo mutwe.
Bitakwira asanzwe anafite uruhare mu guhuza ibikorwa bya politike bya Wazalendo, yabivugiye mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye mu mujyi wa Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo ku wa mbere ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 11 2025. Mu kiganiro cyabaye nyuma y'imirwano yari yarayihuje Abazalendo na FARDC muri Uvira, cyiciwemo abantu 4 abandi 14 barakomereka. Mu mvugo ikakaye Bitakwira yagarutse ku bukana bw'imirwano ivugwaho guterwa no kutavuga rumwe hagati FARDC na Wazalendo, avuga ko ibyo bari gukora binyuranyije n'icyo abaturage babitezeho. Yabwiye Abazalendo ati amasasu yo gupfusha ubusa Wazalendo murasa iminsi musubiranamo na FARDC umunsi ku wundi. Mwibuke ko nta numwe muri mwe washoboraga kugenzura Shanje, Runingo, Ruriba cyangwa Uvira nkuko bimeze ubu. Mwibuke inda zabaga mu makabutura no mu mapantaro yanyu. Ubu ntituzi neza abahindutse abanzi b'igihugu hagati yanyu ndetse na AFC. Bitakwira yavuze ko muri Wazalendo yari izwi nk'ishema rya Kongo, ubu bamwe muri aba bahindutse amabandi yiba abaturage, mu gihe mu bice bya AFC abaturage batekanye. Yagize ati bibye ihene, abantu 3 barapfuye, yewe na Bukavu iyoborwa na AFC ntibyabayeho nkuko mwabihinduye Uvira. Bukavu AFC igenzura, abaturage bari mu mahoro. Goma tubona abantu bakubitwa bahohoterwa, ariko ntiturumva amasasu nkuko bigenda hano muri Uvira. Uyu munyapolitike yabwiye Abazalendo ko nibakomeza kwitwara nabi leta izabambura intwaro zose yabahaye, bamwe bagafungwa amahanga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imiryango mpuzamahanga ikabafatira ibihano. Yagize ati nimutareka iyo myitwarire bazabambura izo ntwaro mufite, bamwe bazafungwa. Izo mfu za buri munsi, ayo masasu ya buri munsi, wabaza ninde Wazalendo? Ejo Abanyamerika, ubumwe bw'Uburayi, leta ya Kongo ubwayo muzahinduka imitwe y'abagizi ba nabi yaburiye bari abarwanyi, kandi ko nibatisubiraho igihe kizagera abaturage bakabakuraho amaboko bikarangira bagarukiye AFC. Yabwiye abayobozi b'Abazalendo ati Komanda Yakutumba Rene Intongwa, Kamama Makanaki, Ngoma Nzito n'abandi Kinshasa yarabubahaga cyane, ariko none ubu muranzwe cyane. Umwenda w'umweru iyo umenetseho amaraso ntiwongera kuwambara. Akaba rero aribyo yavuze. Bitakwira rero akaba yatangaje ibi mu gihe intambara ihanganishije FARDC na Wazalendo bahanganye na M23 ikomeje kwaguka mu burasirazuba bwa Kongo, aho ibice byinshi bikomeje kugwa mu maboko y'izi nyeshyamba. Bikaba rero bikomeje kugenda bivuga ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Uyu rero Justin Bitakwira akaba yari asanzwe azwi imvugo ikakaye, ndetse ni kenshi yagiye yumvikana mu bitandukanye agaragaza uburyo ki yiteguye kuba yaha Wazalendo ibishoboka byose bakarwana. Uyu wahoze rero umudepite wa Kivu y'Amajyepfo Justin Bitakwira yatanze umuhamagaro kuri Perezida Kisekedi na guverinoma ye ku bijyanye n'ikibazo avuga ko ari ingorabahizi mu mujyi wa Uvira, nyuma y'iminsi 3 yikurikiranye ubuzima bwarahagaze muri uyu mujyi kubera igikorwa cy'ubukungu nta rujya n'uruza n'amasoko yose afunzwe. Ni imyigaragambyo yari imaze iminsi muri Uvira yatewe n'inyeshyamba za Wazalendo zanze General Gasito Rivier wa FARDC uturuka mu bwoko bw'Abanyamurenge atangira inshingano ze yahawe na Perezida zo kuba komanda wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo, zimushinja kuba icyito cya M23. Bitakwira akaba rero yaratanze ubutumwa bwa video ari Kinshasa ati nta buzima, guhagarika ubuzima biragaragaza ihungabana rikomeye ndetse n'ikibazo cy'umutekano gikomeye kugaragara muri uyu mujyi ko ku mupaka usanzwe umaze imyaka myinshi urangwaho ibikorwa by'urugomo bya hato na hato. Mu butumwa bwe Bitakwira ntabwo yigeze arya iminwa. Yabwiye Perezida Kisekedi ko adaciye ku ruhande ati ibibera muri Uvira bikwiye kwitabwaho bizihariye, ndamutse ncecetse nkaba mbigiramo uruhare kandi mpamwa n'icyaha. Bitakwira yakomeje gutsindwa iteka kw'ingabo za M23 zitsinda iza FARDC
muri Kivu y'Amajyaruguru, aho yibaza ku basirikare bakuru bashinjwa kuba barateye Bunagana, Rucuru ndetse n'Amasisi, Goma na Bukavu ariko bakomeje kuzamurwa mu ntera no gushyirwa mu turere dutandukanye. Kuri we yagize ati ntabwo uzamura mu ntera ikipe yatsinzwe. Uyu wahoze ari umudepite yashimangiraga akamaro k'uyu mujyi wo muri Kivu y'Amajyepfo, agashimangira ko Uvira izaba ibariyeri ibuza ingabo zirwanya leta kwambuka zinjira muri Katanga. Ashimangira ko gutsindwa uko ariko kose muri Uvira bizafungura inzira yo guhungabanya umutekano mu gihugu hose mu buryo bwagutse. Icyo gihe kandi yibukije ko amateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta ntambara yigeze iva mu majyaruguru ijya mu majyepfo. Intambara zose zatangiraga mu majyepfo zerekeza mu majyaruguru, bityo bigira Uvira na Fizi izingiro ryo kwirwanaho no kwihagararaho kw'abanyekongo mu gihe anenga imyitwarire y'abanyapolitike n'abasirikare. Bitakwira rero yahamagariye abatuye Uvira kugira ubumwe no kuba maso mu gihe ari umwe mu bantu bakunze no kurangwa n'imvugo zibiba amacakubiri cyane cyane yibasira abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ati ntimugabe ibitero ku bwoko ubwo ari bwo bwose, umuryango uwo ari we wose. Imugero avuga ko adashyigikiye amakimbirane yose ashingiye ku bwoko ashobora gukomeza iki kibazo. Anongeraho ko niba Kinshasa ikomeje nk'uko bivugwa kugarura abasirikare batsinzwe mu rugamba rwabo, ari akaga gakomeye ku kubona Uvira nayo yigarurirwa. Yizeza abayobozi ko bamwe mu b'ingabo bakagombye kubabazwa n'ibyo bakoze imbere y'inkiko bakabiryozwa, aho gukomeza gufata imyanya y'ingenzi mu gisirikare. Bitakwira aravuga ibi mu gihe M23 itangaza ko iri mu misozi yose ikikije umujyi wa Uvira, aho rero isaha iyo ari yose ishobora no kwinjira nk'uko rero byagiye bigaragara no mu bindi bice. Dukomeze page y'amakuru yacu tujye kuri ingingo ikomeye, aho rero mu karere ka Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zakaje ibikorwa byo gukangurira abarwanyi b'umutwe FDNB kuva mu mashyamba bagasubira mu buzima busanzwe binyuze mu nzira y'iyubahirizwa ry'amahoro n'ubwiyunge. Iki ni igikorwa gishyirwa mu bikorwa hifashishwe radio mobile zashyizweho na MONUSCO binyuze muri gahunda ya DDRC igamije gufasha abarwanyi bava mu mitwe yitwaje intwaro gusubira mu mibereho isanzwe. Iyi radio rero itembera ahari umutekano muke naho ahagoye kugerwaho n'itangazamakuru risanzwe, ikabikoreshwa mu guha abarwanyi n'abaturage amakuru arambuye ku byerekeye inyungu zo gushyira intwaro hasi, uburyo bwo kwakirwa mu ngando zateguriwe abatsinzwe intambara ndetse n'intambara ikurikira yo kugarura igihugu ku murongo ndetse no kubagarura mu Rwanda. Nk'uko bigaragara, abaturage baturiye ishyamba rya Warikare baravuga ko iyi radio yabafashije kumenya amakuru batari babasha kubona, harimo n'ubutumwa buhamagarira abarwanyi kureka urugomo no kwinjira mu nzira y'amahoro. Ingabo za leta ya Kongo FARDC na MONUSCO barakoresha iyi radio mu biganiro by'imbona nkubone, ibiganiro by'inyigisho ndetse n'ubutumwa busubirwamo kenshi kugira ngo abari kure cyane babashe kubyumva. Iki ni igikorwa gishingiye ku masezerano ya Washington hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo agamije gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano muri aka karere, cyane cyane FDLR imaze imyaka myinshi ikora ku butaka bwa Kongo. Aya masezerano ateganya inzira ihamye yo gusezerana imitwe yitwaje intwaro, kubafasha gusubira mu buzima bwabo no kubasubiza neza mu buzima busanzwe. Abayobozi ba FARDC muri aka gace bavuga ko ari impinduka zigaragara kuko bamwe mu barwanyi batangiye kwishyikiriza inzego zishinzwe umutekano nyuma yo kumva ubutumwa bwa radio mobile. Hari n'abemeza ko icyizere cyari cyarayoyotse kimaze kugaruka kubera ko ubu hafashwe ingamba zihamye zo kurinda no kubafasha kongera kwiyubaka. Uretse rero ubukangurambaga, MONUSCO ikomeje gufatanya n'ingabo za leta ya Kongo mu bikorwa byo kugarura umutekano mu bice bikiri mu bijyanye n'intambara. Guhindura DDRC yakomeje kuba urufunguzo muri guhindura benshi muri abagizweho intwaro no kongera kuba abaturage basanzwe bafite uburenganzira bwo kubaho mu mahoro. Abashinzwe iyi gahunda bavuga ko hari intambwe nziza imaze guterwa, ariko bagasaba ko abakangurambaga bukomeza kugira ngo abarwanyi batarafata icyemezo babashe gusobanukirwa ko bagomba kutaguma mu mashyamba.
ubutumwa bwatanzwe n'abayobozi b'ingabo n'abahagarariye MONUSCO muri Warikare basabye abaturage gukomeza gushyigikira ibikorwa byo kugarura amahoro no gufasha abarwanyi bagenzi babo bagifite intwaro kumva ko ubuzima bw'amahoro ari bwo bw'ingenzi kurusha byose. Basabye kandi abaturage kwirinda ibihuha no gukwirakwiza amakuru atariyo, ahubwo bagashishikariza abarwanyi gushyira intwaro hasi kugira ngo akarere gakomeze gatekane. Dukomeje n'aya makuru turabwira ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi Tshilombo yageze mu Rwanda muri Angola ku munsi w'ejo kuwa mbere mu gitondo, aho yitabiriye inama ya 7 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ihuza umuryango wa Afurika y'ubumwe ndetse n'ubumwe bw'Uburayi. Iyo ni inama rero igamije itangira ikazasozwa rero nyuma y'iminsi 2 y'ibiganiro bigamije gutsura umubano hagati ibice byombi by'isi. Abakuru b'ibihugu n'abandi bayobozi bakuru bazibanda ku ngingo zikomeye zireba ejo hazaza ha Afurika n'Uburayi, zirimo kongera imbaraga n'amahoro n'umutekano, kunoza imiyoborere myiza, guteza imbere ubukungu bw'imbere ku mugabane no kongera ubushobozi bwa za sosiyete z'ibihugu mu bucuruzi bwo ku rwego mpuzamahanga. Inama izanarebera hamwe kandi uburyo bwo guhangana n'imbogamizi zigezweho zirimo ihindagurika ry'ibihe, ingufu zisukuye, iterambere ry'ikoranabuhanga, uruhare rushya rwa Afurika ku ruhando mpuzamahanga. Umuhango wo gutangiza iyi nama hitezweho ijambo rya Perezida wa Angola João Lourenço unayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, akaba n'umushyitsi mukuru. Hazasomwa kandi ijambo ry'umuyobozi w'inama y'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'irya Antonio Guterres umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Perezida Tshisekedi nawe azagira uruhare rukomeye mu biganiro byo kuri uyu munsi, aho biteganyijwe ko ari butange imbwirwaruhame mu nama y'icyiciro cya mbere yibanda ku mahoro, umutekano n'imiyoborere myiza n'ubufatanye mpuzamahanga. Iyi nama y'u Rwanda ikaba rero ireba kure imibereho ya Afurika ndetse n'Uburayi igamije gushimangira ubufatanye bumaze imyaka 25 kuko baka gace kaguye mu maboko ya M23. Turaza kandi no kubabwira ibindi bikomeje kugenda biba muri aya makuru. Turaza kubabwira ibiri kubera muri teritwari ya Masisi yose, aho turi buze kujya mu mujyi wa Sake tukababwira ibijyanye n'amasasa menshi yumvikanye muri uyu mujyi. Turaza kumva icyo imiryango ya societe civile itangaza ndetse n'abayobozi bo mu nzego za teritwari icyo bavuga. Turaza kandi kureba n'ibiri kugenda bigaragara nk'impinduka zikomeye ku bijyanye n'imicungire y'umutekano muri ibi bice. Turaza kandi no kubabwira ibikomeje kugenda biba, aho FARDC ikomeje gushyira hanze bijyanye na gahunda ihari nyuma y'uko bari gushinja M23 ibijyanye no kurenga ku gahenge ke yari kumvikanyweho ko guhagarika imirwano. Turaza no kubabwira ibiri kugenda biba duhereye hano, tukareba ibyo abasivili batangaza nyuma y'imirwano iri kuba. Turaza kandi kureba uko aka gace ka Mahanga kafashwe ndetse n'ingaruka byateje. Turababwira kandi bijyanye na defensive posture, turebe parameter of defense. Turaza kandi kureba reconnaissance in force, turebe night vision, monocles ndetse na thermal optics bigaragara muri ibi bice. Turakomeza rero tureba ibikorwa intambwe ku yindi, turebe reconnaissance fixed strike, turebe kandi bijyanye n'ubutasi bwabanje bwakozwe mu buryo bwa stealth movement, bikaba rero bitandukanye n'ibyari bisanzwe bikorwa. Turaza kandi kureba ibijyanye nibiri kugenda bigaragara bivugwa kandi binemezwa ko rugamba ruri kurwanwa bitandukanye nuko mbere byagendaga, kuko kuri ubu ngo buri ruhande rukomeje kugenda rwongera imbaraga. Amakuru aragaragaza ko FARDC iri kuzana ibikoresho mu bice bitandukanye, ni mu gihe kandi n'umutwe wa M23 nawe ari uko. Reka rero dutangira amakuru yacu duhere muri aka gace ka Mahanga tubabwire uko byagenze ndetse nuko urugamba ruhagaze. Hari kuwa gatanu nimugoroba ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 2025 mu gace ka Mahanga ahitwa Bitawa Nyamaboko ya mbere n'inkengero zahitwa Kibandi, nibwo hatangiye kugaragara ibimenyetso by'umwuka mubi. Urujya n'uruza rw'abasirikare rwagiye rwiyongera, imodoka zo mu bwoko bwa Mamba Land Cruiser pickup zari ziriho intwaro ziremereye zatangiye kugaragara muri ibi bice.
ingabo za FARDC zari ziri mu buryo bwa defense posture zitondekanya mu buryo bwa perimeter defense zigamije kurinda uyu mujyi w'ingenzi. Abaturage bari batangiye kumva inkuru zivugwa mwibanga ryuko inyeshyamba za AFC ziri gukora reconnaissance in force zohereza amatsinda mato, bakaba barakoreshaga night vision monocles ndetse na thermal optics n'ibikoresho bituma babona kure cyane mu bihe by'umwijima. Oro barebaga mu bice byahitwa Nyamaboko mu buryo bworoshye bitewe n'iri koranabuhanga. Nkuko rero bigenda bigaragara kuri ubu nibwo impande zombi zaje kuba zagaragaza ko rumwe rurusha urundi imbaraga. Uko ibintu byagiye biza guhinduka niko amakuru rero dukesha abaturage batuye muri bica bigaragaza ko ahitwa Bintu abasirikare bo ku ruhande rwa leta bavuganye n'abari muri ibi bice bagaragazaga ko AFC yatangiye igitero cyayo mu buryo bw'ubwenge bwa gisirikare. Aho kuri faze ya mbere bakoze reconnaissance, amatsinda mato yari ategetswe kwegera ibirindiro bya FARDC n'abazarendo mu buryo butagaragara bakoresheje uburyo bwa stealth movement barinda gace ko hejuru y'ahitwa Mirima ahantu hasukuye byoroshye. Nkuko ro byagiye bigaragara faze ya kabiri bakoze fixing the enemy, gufungira ingabo za leta. Mu masaha ya saa 3 z'ijoro harashwe ibisasu byoroheje byo mu bwoko bwa 60 mm ndetse na za RPG seti byari bagamije guhungabanya ibirindiro bya FARDC no kubabuza kuba babona izindi mbaraga. Ku isi ya saa 4 n'igice z'ijoro umutwe munini w'inyeshyamba watangiye kuzamuka uvuye mu gace kahitwa Bitoa werekeza ahitwa Mahanga ukoresheje uburyo bwa punch movement, ni ukuvuga uburyo bwo gutera impande ebyiri cyarimwe kugira ngo ingabo za leta zitamenya aho zigomba gushyira imbaraga nyinshi. Aha rero niho urugamba rwatangiye kwiyongera ku rwego rwo hejuru, nubwo rero ingabo za FARDC zashyizeho uburyo bwa forwarding operating bases mu duce twahitwa Mahanga na Nyamaboko. Harimo abarwanyi b'abazarendo bari bafite umwete mwinshi batuye mu birometero batuye muri ibi bice ahari hakomeje kugenda hagaragara imbaraga za gisirikare nyinshi. Hari kandi bijyanye n'iperereza rya gisirikare ryari riri kugenda rituma ibi byatumye ingabo zo mu mutwe wa FC zikomeza kugenda zongera imbaraga. FARDC yakaba rero yarakomeje kugenda ikoresha ibijyanye n'ikoranabuhanga rya kera, ariko ntibabashije kubona neza uko binjiraga muri amashyamba kuko ari mu masaha y'ijoro. Inyeshyamba zari zizi neza imisozi ya Mahanga ndetse na Nyamaboko n'uburyo bwo gukoresha imiterere n'utu duce, nibyo byatumye babasha kutwigarura mu buryo bworoshye nk'uko bigaragara. Ku isi ya saa 12 za mu gitondo ku wa gatandatu urusaku rw'intwaro ziremereye rwatangiye kumvikana mu majyaruguru ya Mahanga. PKM, machine gun, RPG seti, mortier ndetse na AK partner rifle nizo zagiye zikoreshwa muri ibi ngibi. Inyeshyamba za M23 zari zatangiye kuzamuka zigana mu mujyi wa Mahanga mu buryo bwa coordinate fire and maneuver tactics, bisobanuye ko igice kimwe kirasa base of fire mu gihe ikindi gikora flanking maneuvers gitera giturutse mu ruhande rutarimo imirwano myinshi. Ibiro bikaba zarakurikiye cyitwa suppression fire. Harashwe cyane ibisasu byifashishwa mu kubikaba rero byaragiye byumvikana bikabuza benshi mu gukoresha imbunda neza, byatumye defense ligne ya FARDC igabana inukaho imbaraga. AFC yakoze icyuho mu gice cyo mu nkengero zahitwa Binto ihita ikoresha imbaraga nyinshi. Shock asate teams izasunitse imbere ku muvuduko mwinshi bituma FARDC na wazarendo babura uko bakomeza gutera imbere. Amakuru dukesha abaturage aravuga ko mu masaha ya saa 5 za mu gitondo perimeter defense ya FARDC yatangiye kuzamo icyuho, maze abasirikare bamwe batangira gusubira inyuma banyuze mu mihanda mitigana hitwa Ruhando. Wazarendo bamwe bagerageza gukora Rio Guide action kwirinda gusubira inyuma, ariko bikaba rero byaraje kuba byaba bibi cyane, bamwe batangira kugenda bavamo. Zageze ku isi ya saa 6 n'igice z'amanywa inyeshyamba za AFC zimaze kugera mu mujyi rwagati wa Mahanga. Byari kuba akaga kubona uburyo abaturage bari batangiye guhunga ndetse n'abasirikare bakaza kubakurikira.
ibi rero bikaba biri guteza ibyago bikomeye abaturage. Aha kandi naho hagaragaye uruhuri rw'abantu benshi bagiye mu mihanda bahunga ingaruka z'intambara yari ikomeje kugenda ikomera. Imirwano yatangiye kare, aho umuturage umwe yagize ati imirwano yatangiriye kure twumva ibisasu birakomeye, twabanje gutekereza ko bigiye guhagarara nk'uko bisanzwe, ariko suko byagenze kuko amasasu twumvisha ageze hafi yaho turi, twafashe abana turiruka, ntitwari tuzi aho tugana, ariko twabonaga ko ibintu biri kugenda birushaho kugenda biba bibi cyane. Mu gitondo undi yaragira ati mu gitondo twari twaraye mu bwisho, twumvaga pikemu n'amasasu manini ava mu misozi iri inyuma, twabonaga ko FRDC yasubiye inyuma kuko twabonaga imodoka zimwe ziri kugenda zigana aho turi kujya, twarirutse tugana mu misozi yo mu majyepfo. Undi musore nawe ugaragaza uko byagenze aragira ati twabaye mu bwoba, hari abarwanyi bagiye banyura iruhande rwacu, bamwe batubwira ngo ni duhungire kure, ntitwari tuzi uzahadusanga, ndetse twari tuzi ubwoba bwinshi bwaraturenze bitewe n'ibyo twabonaga. Mu masaha nyuma ya saa 7 z'ijoro kuwa gatandatu imirwano yarakomeye cyane mu nkengero z'ahitwa Kibanda, hagaragaraga rocket parade grenade mortar shelling zagiye zirasa, ndetse na za disques 12.7 mm zagiye zumvikana hafi ahangaha. Amakuru ava ahitwa Buhimba arerekana ko urusaku rw'amasasu rwatumye bamwe mu baturage bataryama, aho rero umwe mu baturage yagize ati urusaku rw'amasasu rwatumye twese twiryamira hasi mu ijoro, nta muntu wigeze urara amahoro, twari turi mu mwijima nta rumuri, ibintu biteye ubwoba bikomeje kugenda biba. Abaturage bagize ubwoba kubw'iyo mirwano ishobora gukwira mu bice bitandukanye by'ahitwa Ruhando. Nk'uko rero bigaragara kuba M23 iri kwagura frontline yabo mu majyaruguru no gufungura inzira z'itumanaho supply routes zirimo Mahanga, Nyamaboko, Kibanda, bikaba rero bikomeje kugenda bituma urugamba rushaho kugenda rukomera, ibyago bikaba biri kugenda byongera gutakaza icyizere mu bice bya Nyamaboko, bikaba rero bikomeje kubangamira FRDC gutegura urugamba mu bindi bice bitandukanye. Kugeza ubu hari ibindi bikorwa bikomeye bikurikiyeho nk'uko bigaragara, aho mu masaha make nyuma yo gufata Mahanga, umutwe w'inyeshyamba wa FC wahise utangira gutekereza icyiciro gikurikira cy'intambara. Ntibyatinze cyane ku mirongo yagiye igaragara ko bagiye bashyira abasirikare benshi mu bice bitandukanye, ibyo twita ko ari forward age of battle area, nk'uko rero biri kugenda bigaragara. Mu masaha 24 gusa hafashwe imisozi yegereye Bitowa, Nyamaboko hakorerwa fortification, hari kubakwa kandi tranche nshya zo mu bwoko bwa zigzag trenches zituma abarwanyi badapfa kwibasirwa n'amasasu abaraswaho. Hari gukoreshwa kandi sandbags, rock wall barricades n'ibiti binini, bikaba rero biri kugenda bikoreshwa mu kubaka ibijyanye na tere y'urugamba. Umutwe w'inyeshyamba wari ugeze kuri gahunda yawo yo gushyira imbere defensive position mu gihe wiga ku cyiciro cya kabiri. Nubwo AFC ari umutwe w'igisirikare udafite uburyo bwuzuye bwo kuyobora ubuzima bw'abaturage, bahise bashyiraho ubugenzuzi bw'umutekano buzwi nka checkpoint mu nguni zose zinjira cyangwa se zisohoka muri aka gace ka Mahanga. Abaturage bamwe baravuga ko ibiri gukorwa mu rwego rwo gucunga ko abazarendo batagaruka muri aka gace. AFC itangira gushyiraho patrouille mu nzira ebyiri, patrouille zo kumanywa mu mihanda y'ingenzi nk'uva Mahanga werekeza Nyamaboko gakomeza Kibanda, ni mu gihe kandi bari gukorana night patrouilles, bari gukoresha scopes bagamije kuba maso ndetse no gucunga ibishobora kuba byakangiza umutekano. Usubira inyuma kw'ingabo za leta ntabwo bikomeje kugenda bivugwaho rumwe. Hari abavuga ko habayeho amakosa, abarwanya abazarendo bamwe bakaba rero bavuga ko bari bakoze ibizwi nka Real Guide Units bashinzwe kurinda abasirikare bava imbere, ariko kubera ko imirwano yabaye myinshi cyane izi unité zikaba rero ziri mu kavuyo gakomeye, inzego za gisirikare za FARDC zahise zishyiraho ikirindiro cy'igihe gito ahitwa Ruhando, bahita bakora tactical command post
ati bahamagara abashinzwe ubutasi kugira ngo bamenye aho inyeshyamba ziri gukora consideration. Nk'uko rero bigaragara ibi ni bikomeje kugenda bikorwa kandi biba ibice biva mu duce twa Kibirizi, Sake n'ahandi, bikaba rero nabyo bigaragara ko bishobora kuza kwibasirwa n'imirwano ikomeye. Nk'uko rero amakuru dufite bigaragaza nuko mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira uyu munsi ku itariki ya 23 abaturage bo mu gace ka Mosque mu mujyi wa Sake uri milimetero 27 uvuye i Goma bongeye guterwa ubwoba n'abantu bitwaje intwaro bagavye ibitero n'uruhererekane mu masaha y'umugoroba. Amakuru yemezwa n'abaturage batandukanye aravuga ko aba bagizi ba nabi bigabije ingo zitandukanye ahagana saa 2 z'ijoro, bikavugwa ko bari bambaye neza kandi bafite intwaro ziremereye. Ababonye uko byagenze baravuga ko aba bantu binjiye mu mazu menshi batabanje gushidikanya, bakoresha imbaraga, baturutsa amasasu mu kirere mu rwego rwo guteza urujijo mu baturage ndetse no kubatera ubwoba. Abaturage benshi basigaye mu nzu zabo bibateza amatwi, ibizo hanze nta kindi bashoboraga gukora. Umwe mu baturage watanze ubuhamya ariko agasaba ko amazina yatatangazwa yagize ati bamenaguye inzugi, batwara telefone, amafaranga n'ibindi byose ubabona bifite agaciro. Turi mu buzima buteye ubwoba hano muri Sake, buri munsi twumva ubwoba bw'imirwano ko ishobora kuba yakinjira muri quartier dutuyemo. Umujyi wa Sake umaze amezi uri mu maboko ya M23 zishinjwa kuba ziri muri ibikorwa ariko zikaba zitari gushaka gukemura umutekano muke muri bice. Ororo bamwe mu baturage banenga bamwe mu bagize M23 bashyirwa mu majwi ko barangara cyangwa se bakorana n'abagizi ba nabi, bavuga ko bakomeje kugenda bibasirwa byato nato kandi bivugwa ko nabo bahari. Nubwo rero hari abashinje M23 kwirengagiza umutekano w'abaturage, hari n'abandi bemeza ko hari abandi barwanyi bo mwinyeshyamba by'umwihariko ba FDN n'abazarendo binjira muri bice bakaza guhungabanya umutekano. Ariko ngo abakorera mu misozi n'amashyamba ya Parc National des Virunga baratera nijoro hanyuma bagahita basanga rubanda bakabagirira nabi. Nubwo amakuru ahabanye n'ikintu kimwe gihurizwaho na bose, nuko Sake yahindutse ahantu hari akaduruvayo nk'uko bigaragara mu gace ka Kimoka. Hafi aho amakuru atangwa n'abaturage yemeza ko ibitero by'abagizi ba nabi bigikomeje bibabo rero buri munsi, aho rero ingo zivogerwa, abantu bakanyagwa ibyabo, ibintu bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane. Mu baturage bahitwa Kimoka yagize ati abajura baza buri munsi, twe turaryama tugasinzira ariko Imana bikaba bigaragara ko umutekano uhungabana. Abaturage ba Sake na Kimoka baravuga ko ubuzima bwabo buri mu kaga gakomeye, bagaca amarenga ko ibintu bigiye gukomeza kugenda biba bibi cyane.